Meda sibie mesamu akwa Badwam TV Badwam Jumadi so yeda se papa pa wadaje a wode afamie yeda se koso na ne entina nyi free ha na de di so no so hu hia se fata se wutibie na menka awofo ne abatan no mo se enne de enwumasua pa de mesro so wo pa japade papa bi de agya wo ba ene enwumasua so pesa wo ba ne daache ewie yie tumpon na wonyini a wonya classmate papa dia eno ane ngumesua so atiase ti na mekamfo City Montessori Republic Academy's Cambridge Department dia ama City Montessori eno no school ba kwa mekamfo dia ma batan ahwefo bi a wo hwe me se wani ayo ntoto school no wo mu sesia no se dan ko yie bi ohun pesa o sesemu na oboa no na Cambridge opesa odo oba no FM dia then City Montessori fi se hono wonmo ewo board ahodo a omne school fo achechefo awofo abatan mu di nkomo asotef wo ho womo ye robotics wo ho STEM ICT music labs school bus services so wo ne wo board so wo ho se no so ye wo board so wo ho ti ba bia wo bia betumi do bofra no akọ City Montessori na fe achechefo a womo ye mu ye wa abadaye wa akomapa ma mmofra ntete no wo ho enyini mu no ene ye wo City Montessori na oba school ni mu nso a obi nka nche environment na akra ka kasa ma no ho ti abatan ahwefo a mo hwe ye yemfe ma no nkoi City Montessori fi se security nso check CCTV cameras no hyehyemu a monitor hwe nkura ni safety ene won bibia Sisa school ways all the bako honoma wa hu se won to sika enwuye wo mo Castle Bom Road wo mo ben Lamte Mills honomo a ti frɛ number na admission no ya open ebie emfa mofra no nko 0249 282529 0249 282529 City Montessori building global citizens ye don wase papa na besa to so dia na me wo Dr. Osei Wusu ewa ha anopei Dr. Osei Wusu ya wono free Amen Scientific Herbal and Alternative Medikal Hospital. Dr. Amin Bonso anopei ebu ye muchia wo. Yeda sentete pa odi ama apomudi adwuma yefo. Dodo no ade ai tie chia wa anopei adwuma na wo ye na. Ba wo ze pese odi wa ho me kakra hu. Sade ye. Amin sha papa yeda senti Dr. Osei Wusu na free Amen Scientific Herbal and Alternative Medikal Hospital. Amen ba nyene o. Doctor omanya be 30 plus. And so still jina de na so fe kwa na mfidi akese omudi aba. Be me na no peye nchia we. Da bibia agboko de. Nyame adu. Se dog nso ho ye. Nyame adu. Ka say SMS week ono aba. Ai me bona mane. Mo ya de pa se muguso akura adwuma no mu. Fi se bebre baaye. So bia na ohwe won yehu. Ubehu omukura na ahoden aba form then so amen de muguso ejina mo na so amisha mo ya pomude pa mo de ma ano pe wo se ye hwe prostate disease yes wow no so yo mini aba am say de kan meda wase na machi ya wahwefo ene ganafo nyina na aseda no kese pa no enkomo otumfo nyankopon esan say ono no tan Amen Scientific Herbal and Ulternative Medikal Hospital achi na wa mai nyansa nimde ne ntiase na wasa ma ye nro nwanwaso ne mfidi akese nze na wo kase ye ba ye no mfi aduasa ne akiri ze mse ye ko 34 oh wow ye kokra ne se ye twemu ane sa na che se de ma Amen Scientific dance ronko ne so hu nyame adaroma na aduro ne ofie ye na kanso a wo papa saa no ma kire generation saa ko si se Sheikh Dr. Ami Bonsu so papa ye olman kire ni nro ahodo bibri nro ahodo bibri o kire no no ka se no senior generations ni o mesesa no ontena so obetu kwan asa akosua de wa bibiduro nim ko ye hu degree aye masters aye PhD aye saa ni o me nyina wa bibiduro mu ene kwan foforo ye fa so sayare kire alternative medical treatment no ni nyina o ye wie ye no ene odi baaye di nature say ahanu no ya kire wo fie wo akire wo akade nyina ene wo sa akwaji abafu nim de aka wo ti wo hwe ni say di nature say das won kokra
nti wono so buy no ametena so obi schools a e training kofo nyina and hospital so ansa na obehwa yarefo no training na papa do be fam no so abadaye ne tema ode ma amanfo ene na hospital ene doctors ne nurses nyina ade ma amanfo yarefo na afei so osade mfidi akese buasa yarewa ahodo na chese no nti na amen scientific yare no se ne etie bia oba ba ese bia ne ache no ampa so yedi no nwanwaso ne kan wa no wate asi mini aba se ye ka prostate yare ba ko ye di omanfo ni nyapa mpempi no obi te prostate kra ya na ye ne se prostate na yare ene obetime hu je meko ye si manya prostate o na bi prostate na ankasa de nkenye yare eye organ bia obema mu bema bia obi se ne sebi oba wo awode a bema eni bi no bema so obi bia friend prostate oba so ni bi sa prostate no ne jumadi titiri pa ne se ko be produce bi bia friend prostatic fluid nutrients ahodo wom na be nourish your sperms no to bo se kan kwamo na ye produce no sa de we prostate ni ma na aduane di no onya ahoden na ye ne hu kan isia otimi akọ onya ahoden onya aduane edi nti onya ahoden otimi akọ akọhye ne nyinse na emum se ko ba se prostate nyini no eno so nyini ti nioma bi anko ye infections a wodo bi bamu a bonza afia kofa prostate mu yarewa ni bebre aba ye prostatitis infections na de ba ye benign prostatic hyperplasia no enlargement ayekese ene esa wo bibia ye frɛ no prostatic carcinoma na say prostate cancer no saa nioma miensen pa na ye oyaw na say yare ahodo a eta ha prostate no so hu na yenim say prostate no se ne odi ne tie bia ya hye rubber anase ahyase anajojo nsa nan enum enkono waya asitimi ye oya na hu de onye hu obi o wa adwonso kana ontimi control be hu ana aba obi so ho gina so odwonso a obetimi achemu a agenso ne mada obewie kura no hu se bia sa akem obi so ho because of prostate ninti ne chese ne mema sem kura e basa infections are dokro no ndunso twa ne prostate mu nyina ama afi chese ne mema sem nyina kura e basa we nyina amen scientific e bon ka yese bo modi ne tu ana monbra na oba unu hu da amen scientific na ya sabia oba ebia odi atete o haw esun kodana na eba but obewie no a obe famfidie mu ade adu be kan no opie no na ade anyinje na epie odi answer na no mini aba yen hwe dance die bo nsa dance die ni de bebre na yen hwe ba ko yi yen se amen scientific ye suma mpa ye kwaba wo hye we mu a Yankopɔn adaroma abɛkyerɛ yare na sa tutia na sa prescribe medicine na wo hye we mu so no so etitu kama organs ni na nyame adaroma na titi ni na free with so kopuno na ase na etitu long time I have the problem for give birth share Allah. I come for this hospital, I'm scientific herbal. I get my baby, a baby girl. But the thing I can talk, sister and brother, the medicine is very good. The prostate and syphilis. Now, Michima or Enkanaha, make Ghana Afenina, Menya Yarasa. I'm almost said, if I'm called Amen scientific herbal or Domi, the part meet me Ayarasa. And put me by Amen. Number so the Bishia, Dr. Sheikh, many members, the cat and team, the cat and the factory said, doctors, nurses, and even the last person I have super or almost a madam, Yamayarisa. I don't see no, I don't know. Tell me, say prostate, no, yes. Or the back when you say Oluman or 20 years. Sir, or chum 82. Last time I was even in Casa, I know so 83. Wow. So, nature says, about 70 or Debbie. Well, chum cry or 90. Now, Oshana. Was in a prostate in a chassis, say, Bano, no, at the crow. What Junso be and I do out to me, Junso be 10, 9. And I do back. Let us all no. Yes, I know Panani pressure in Namsru because we're near enough rest. And we were Tinian will be changing some ramen. Yamia dum, you didn't fan feed dear mu checky, no, and who baby or how free bed dear do canon. And ne or no abbe dog, she say me ba, who she mean fear you now make 1 90 ya, with me fire.
na just any mema sem ni bibia akoyi enti de e ka kire omanfo ne say entwen ma yare ndokro na yare ma ofie njija yare ma ho kire meto so na mu tu anamon bra amen scientific o yare ne say de tibia ne causes a prostate nyarewa no yes mini aba prostate no de wom ne say o nyini a eno so nyini enti e kese kakra na ye hwe factors bi e wo mu a ye obi bi e friend testosterone nka wo say working all over the body systemic na boa dipaduane bebre na emum o nyini na na say ye dru time bi a ye obi bi o mum bi e friend no type 25 alpha reductase sa type 25 alpha reductase no etimi sesa testosterone no eko dihydrotestosterone enti yakoba ne sa eno no instead say nke be work body ni mu nyina no da bi we be work locally enti ejina prostate ni mu a enam sa ne omani ni pressure bi ekoso nti na afi ahase ye kese afi ye wada factors bi ni insulin growth like factors ni ade a ni nyina ha bitima kwa aba so ni nyina keka bumu a wa hwe ya prostate no na kosoro anase na ye kese nti ya hwe ya am scientific oba ye be check u PSA no ye be twitwa scan ya hwe size no ye be hwe weight ye be hwe volume ye hwe sa ne o me nyina wie no ni ehu de koso no ansakura na ye de do account nti ye be sere se si ahye rubber kra bomodin na bra wa wo de no kra aba ni mu animu ya say urine retention wo hwa na jonso ni mu asizi o jonso e ma na so kokokoko agi say o breach mu ansa na aba na bi wo hwa asizi a gi say o pipe no no ansa na watimi anya kakra no ntempa na e bo nka ye se bi a prostate ne ye kese anase e bi kra cancer e bem nti no otu anamo dimirika no aba se ne tie bia ya hye rubber dada kra abra ye de no be kan wa onim say ye obi bi efe ne suprapubic catheterization eno no se be droben e fa ne banim no anase droben e de banim no emu asi to the extent say ye pese ye hye rubber kra ye nya kwan wo ne banim ye de rubber na hyem nti ye de rubber na to na ya ase asa soro ha ye de ato blood anim e jo so kuru anim direct saa ni nyina ya ye obi abomodin bra am scientific sense wo hyem no anase hyew no ye de no be kan wo akosi saa fei dun so twa no mu bebie na kwan no mu abie kama se ne be ye be do time ne ye be yi na wa ankasa watimi agunsu ndi se ne tie bia etete na amasabi efie kura ejija esan se rubber da obem mu besi den na oyire kura dia nhyiamu ekoyi o hawo kese abre omanfo ye be sire mema nyina ne enua mema se ntie ne mu yekununum ne ye papa no amane ye ntua na mon udi ise ne tie ba bia edu bia obepie mu amen scientific ye be boawo na nye we nku a yare bia ohwe ne aba odi kan di adanse a e ba na no ope wa pa onya bi ba nyame nam ye so ba ye no wanya bi awu afa ne ba ye be sere se e ma ye hu se enioma aye kan ya na bia e bosirem ka bi da bi these are conditions we see on a regular basis ye be sere se ennaso internet na wo ma wo de ne nyinsam bomodin ne tu anamon bra amen scientific say nkran ha de ye odome CSC flat ne nchen wa eco trained ade ne so ho no ye ben tantra here runabout ye sanso ben dome market ene ye sanso ben dome crossing nti afanu miense ba bia obesi bia anase okitaka odu ha unya bisape abofra kra be kire amen scientific anase Dr. Amin ho sanso na akọ sprinters patam wa ye wala shibi klagon ho no ye ne goy filling station no ene din hwe animu ene sanso ben ashama na under bridge ni pa uduru under bridge ene abofra kra be kire amen scientific ye oba bia ga na hafa na nyina frɛ ye numbers na fa wa yarisa anase wo hawo ebeto ye so apomuden hu sem kran fabra ye beboa wo na onso wadi ye wa apomuden kwa so 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 0245 275 254 0245 275 254 Amen Scientific Herbal and Ulternative Medikal Hospital allow Shafi Nyankopon ene yaresafo na je se nyame so timi ade nyina ye de a na je se yare ben na Amen Scientific intimate o ma Amen na nkasa o yare anu ne adru bo modi ne tu anamon bra na ye beboa na yare no se ne tie bia o be free aso ye no na ye ne gisem na onso anya apomuden a beboa wo Erase papa Dr. Sewusu Amen Scientific na yete ne nka no fa number no ne frɛ ya nka wo de enye ni nyina na ebetimi aka fa number no say yare nko ade a wo frɛ Amen a obejo so biguso America will say Design and Technology Institute
admission no ekoso titru meka bra sisi ya make say Design and Technology Institute one more precision welding, fabrication, design, innovation, graphic design, sound engineering, animation, photography, and entrepreneurship. Destroy young co-hosts. You will be a hormone nimusan, you may be you'll hear your polish. See, I should no near money certificate, and one on what you want to be into Conacoji Sound AB. For number 0541 69 3534. 0541 693534. Na bibi achire wadwe bia no o ne Design and Technology Institute and Penifon so edi eye enkomwe midi afia amankwa tamaklo Sister Sunday be oye guy I was a pair ba wi asemidika e beto so ya apomde ne ho nsamo de course no e beto so ye kwaba.